turagukengurukiye cyane mukama kubw'iyi ngabire idasanzwe yo kuduha umunsi mushasha udasa n'iminsi yindi twabonye mu buzima bwacu. Ntabwo turi gukekeranya ko waturagiye mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, waturinze amazi asumira mu matwi yacu, uduhaye guhurira nawe muri uku kuri kw'ijambo ryawe kugira ngo uduhane umutima w'urukundo, uduhane umutima w'impuhwe, uduhane umutima w'ikigongwe. Isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi wa 237 biratubiranye n'igenekerezo rya 25 ukwezi k'umunani 2025. Biratubiranye n'umunsi wa mbere utangura iyi ndwi tugiye gusozeramwo uku kwezi k'umunani. Mukama tugabira utitangiriye itama. Ubwa mbere tukwisabiye ikigongwe, tukwisabiye impuhwe, ubuntu bwawe nibutubeko. Zaburi ya 57 iravuga ngo mukama nungirire ikigongwe, wongere ungirire ikigongwe kubw'ubuntu bwawe, kuko ari wowe mpungirako kandi nihisha mu gitutu cy'amababa yawe gushika ikiza kimama kirengana. Musagi wawe Musa ariko aravuga, yaravuze ngo wihisha mu gitutu cya mushobora byose, ngo yama mu budahangarwa bwa rusumba byose. Yohani mu nyandiko yanditse ibaruwa ryiwe rya mbere ikigabane cya 4:4 yaravuze ijambo riduha ihumure. Aravuga ngo ntidukwiye kugira ubwoba, ntitugiye gutinya, ngo ko uri muri twebwe asumba bari ku isi hose, kandi kiri muri twebwe isumba ibiri ku isi byose. Mukama mukuza kwakira isezerano rishasha, imitima yacu inyotewe gutabaza ububasha bwawe we erudasonga, kandi imitima yacu ifite ibyiringiro ko uri Imana idutunganiriza muri byose. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, wewe Yehova Yire, Mana ufite ibisubizo kuri buri musozi uhanamiye umwana w'umuntu. Iyo uri mu ijuru nutwumva uturungikira urukiza, kuko turi kugusengana umutima ukunze. Iyo uri mu ijuru nutwumva umara amazi kiduhama n'uwuduhama. Iyo uri mu ijuru nutwumva udutabara urungika urukiza rwawe, uruhoza rwawe, ubuntu bwawe butubeko kandi bukorere muri twebwe. Ibiduhanamiye ni byinshi kandi biratandukanye. Ndabizi neza ko umuhirwe wa mbere ni ugufise umutima unyuzwe kandi mu makuba yambaza wewe rudasumbwa kugira ngo umukize kandi umutabare. Mbere yuko duha isezerano kugira ngo rigire umurimo uteguye rishikiramo, tubanje kukwisabira ikigongwe papa. Ose ducika intege tukabikora uko tubyumva, tugirire ikigongo rutare rwacu. Turiheba kubera imibabaro, turiheba kubera ubugwayi, turiheba kubera ubukene, turiheba kubera ibisuzuguriro, ariko twasobanukiwe ko aho nyine ariho tudugiriza igarade, aho niho duhera promotion. Abana bawe benshi
tumeze nk'abarambaraye hagati mu ntambwe, ariko Kristo ni intare yo mu muryango wa Yuda, ni igishitsi cyo kwa Yesu. Byumvikana ko oya y'umupagani ataco yotumarira, ataco yodukoza, atago yoduhanamira. Abana bawe benshi tumeze nk'abaryamanye n'abana b'abaryanye, tumeze nk'abakikijwe n'abana batagira ubuntu, tumeze nk'abazengerejwe n'abanyembaraga kudusomba, ariko mu maraso yawe Kristo duhabwa ubutware buri hejuru y'ubundi butware bwose. Ntukemere ko turambarara mu makuba no mu bisuzuguro, ntukemere ko twiyicarira mu byangiro, mu nsangane, mu mahane no mu gahinda. Igihe cyo guhangana n'imisozi mu mitima yacu turakirambiwe. Igihe cyo guhangana n'amadeni y'urutavanako turakirambiwe. Igihe cyo guhangana n'imyuka y'ubusambanyi, akaborego, ububeshi n'ubusuma turabirambiwe. Ibihe byo guhangana n'ubugome mu mitima yacu turabirambiwe. Ibihe byo guhangana n'ukwiheba, ukwisuzugura, ukwiyanga, ukwiyangiriza turabirambiwe. Igihe cyo guhora mu bwibone turabirambiwe. Ibyo bihe turabirambiwe. Ubwacu kubw'imbaraga za mutima w'Imana akorera muri twebwe, turiyinjije mu gihe cy'ukuri n'ubutungane, turiyinjije mu gihe cy'amahoro n'amara, turiyinjije mu gihe cy'ubwenge n'umwuka wo guhishurirwa, turiyinjije mu gihe cyo gukunda ijambo ry'Imana, kumva no kumvira itegeko ryawe rudasumbwa. Ntudusohore, turi abana bawe, uri umubyeyi wacu. Iyo twibereye muri za 49 turagera kuri 16 tukumva imitima yacu yongeye kugira akabobera k'urukundo n'igikundi, kuki turemezanya n'imitima yacu, tukemezanya n'umwuka wawe kwa amazina yacu yanditse mu kiganza cyawe cy'ukuryo kandi ubutakivaho. Nta mpamvu yo guhora twiyanga kandi twiyangiritse. Intege nke zacu urazizi, ubishatse wodukomeza, ubishatse woduhindura, ubishatse wotwigarurira, ubishatse wotwiboherako, ubishatse wogendana natwe, ubishatse wokorana natwe, ubishatse wohinyanyura ubuzima bwacu. Iyi ndwi nitubera indwi y'imfura. Uwa mbere nutubera uwa mbere w'imfura, uwa mbere w'ibyishimo, uwa mbere ugura n'ibisubizo by'ibibazo byacu, uwa mbere uguhindurirwa amateka, uwa mbere ugutabarwa, uwa mbere ukunezerwa, uwa mbere ugutetururwa. Ubutware bwawe n'ubutware muri twebwe nyakubara ko tutari kumwe nawe, abo tuba kumwe bose amenyo yabo bameze nk'amacumu ku buzima bwacu. Ububasha bwabo buba ari ubwo kudusuzuguza. Amafaranga yabo barayo kuturisha ibyo tutagenewe kurya, amafaranga yabo barayo kutwicarika tutagenewe kwicara, amafaranga yabo barayo kutwambika ibyo tutagenewe kwambara. Twasobanukiwe kuri iyi n'ubutunzi n'ubutsinzi, ntituri bukuvire no mu kantu na gatoya, duhakanya agashinyaguro k'isi. Igihe cyose twihuje n'abatagufise, igihe cyose twihuje n'abanyenkomezi, abatunzi b'iyisi, tuba tuzi ngo bagiye kuturamira, ariko tugasanga ubutunzi bwabo bumeze nk'imyami itobekeranya mu nyama z'umuntu, akagira umubabaro udasubikwaho.
batukojeje ibitera soni kubera ubutunzi bwabo, batumenesheje ibanga kubera ubutunzi bwabo, baturiye batwishije ko nk'uruda kubera ubutunzi bwabo, badutesheje ibanga, badutungura umutima, batwinjiza mu mabanki tutagenewe. Kubw'iyo mpamvu uyu mwanya turisobanukiwe. Mana, ndasengeye abantu bose bafise amadeni akomotse mu kumenana amaso. Ku buryo bw'umwihariko ndasengeye abantu bose umutahe wabo ushingiye ku mabanki lambere. Mu buryo bw'umwihariko ndase kandi ndangirije uwo muvumo kuko uri kugipfukama mu nda. Ni wa muvumo wakira ubutunzi wageneye abantu amamiliyari n'amamiliyari. Isi bwa butunzi bushira mu bantu bari munsi y'igitigiri 50. Iyo Pentecost ikuweko ndayasi mu izina rya Yesu Kristo. Bagirire neza ubacira umunyuro w'ubuzima kuko bari mu gahinda n'agahindane k'ubuzima. Ntabwo bazi ko bariko bagenda no muvumo, baracifukafuka bikemera, ideni riracyariho n'irindi bikemera, ariko ntibazi ko hari umuvumo bari kurushira kuri bo no ku rubyaro rwabo. Mwami Imana, ko wabihishuye mu kuri ku ijambo ryawe ukarihishurira mu mategeko yawe, ndagukomeye amashi. Icyo uri bubabanze ni urukundo. Bibiliya iravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze uri mwisi, Yohani 3:16, ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi ahubwo ahabwe ubuzima kandi ubuzima budahera. Ni wowe watubanje urukundo, ni wowe watubanje ubwizigirwa, ni wowe watubanje impuhwe, ni wowe watubanje keya. Ongera uyitubanze uyidusanze muri aya madeni, ongera uyitubanze. Kristo yabanje urukundo indaya yo muri Samariya, indaya yo muri Isirayeli. Arayisanga ngo Kristo araduga imisozi, ngo aca mu gisagara ca Sikari, agiye kuraba indushiro yitwe no gutwara abagabo b'abandi, agiye kuraba indushiro yitwe no guhora isenyingo, agiye kuraba indushiro yitwe no kubata ubutunzi bufatika, ngo yamana inyota, ngo nacyo atari yarakoze ngo vome kwiriba rya Yakobo, ngo ahoze umurima wa Yosefu, ariko ntabwo isakuru camwereka umwuka w'idini, ngo ntabwo yari bwigeragira umunezero. Ibanza ni ukwihagarara kiruhande y'umuruho wawe we Kristo, ariko uramubwira ngo Imana ni ukuri kandi n'umutima, ngo nyumva kandi unyumvirize, ngo masa amazi nk'ibitekerezo byawe, biryo soko ryawe, maho wagize ubuhungiro bwawe, ngo kandi nanjye amazi nzoguha ngo ntuzongera kunyotega ukundi. Ashiduka kuko yarakeneye hari iriba, turarijeko. Ashiduka kuko yarakeneye hari isoko, turarijeko. Aha niho hari isoko ry'urubyaro, aha niho hari isoko ry'igikundiro, aha niho hari isoko ry'ubutunzi, aha niho hari isoko ry'inzahabu n'ifeza, aha niho hari isoko ry'ubwenge n'ubwitonzi. Mukama ntitukure kuruta duhaye umugisha. Uyu munsi utubera umunsi w'imfura. Isezerano duharize kuba isezerano ry'ubutabazi, turakwinginze, turabikwisabiye. Waradusezeraniye ko nitujabuka amazi atazodutwara kuki turi kumwe nawe. Aya mazi umunyasamariyakazi Kristo ntiyayamujabukije, kandi nawe wari warapfutse mu buhanuzi bwa Isaya 43 guhera ku murongo wa 1. Nitukurekura uyu munsi utaduhaye amahoro, tugusaba kukura yafise kandi nayacu waratume. Nitukurekura uyu munsi utaduhaye iyi baze y'ubuzima, uwo mushinga w'ubuzima, uwo mushinga w'ibyishimo, uwo mushinga wa gahengwe, uwo mushinga wa mahoro, amarushwa yadukubiye ko turayakuzaniye. Uyikorere mu kibanza cyacu kuko ni wowe ubishoboye. Twasenze kenshi dusengera mu bisabisho by'abandi, dawe uyu munsi ku izina ryawe no ku izina ry'umwana wa Yesu Kristo no ku izina rya mutima wa mweranda akorera muri twebwe abakubaha, turakwinginze ntuturekure uko tuje imbere yawe. Urabe neza twebwe twahisemo irizamu ryo hagati ya 6 na 9. Ntutubazagurisha amajambo ava mu kanwa k'abahanuzi, baba bawizeye cyangwa bikinyoma. Ntuduhe gupfa urupfu rwakawe, ntuduhe kumva amajambo menshi tuburemwo rimwe ritwunga nawe. Duhe ijambo rimwe gusa,
umugabo yisobanuka yaravuze ngo mukama Yesu ngo nibikwiye ko wirigura afata ibirenge byangutse mu nzu yanje ngo awuri ni wivugira ijambo rimwe gusa umusuko wanje abone gukira. Kristo aravuga ngo muri Isirayeli hepfo utari umunyamahanga usinarukabona umuntu wo kwemera nk'uko uku kwemera kwacu tuzanye nyagora ku ngoma gukoresha udukize gukoresha udutabara gukoresha utubohore. Ni wowe wivugiye ngo ninazongeza kwa Edomu ndamuzane ku musozi wa Siyoni ngo nzomubagira ibibyibushe nkamwambura umwambaro w'ikikandara. Tuje nk'abakristo bisobanukiwe ubwoko bwawe. Uyu mukristo uyu mwanya duhuriye kuri rizabo n'ubundi tuzorihurira ko hanyuma kuko azoba yumvira icyo akagizereramo. Duhumugisha urubyaro n'umupfuma ruduha mukama kandi tugufise no. Eliya yaravuze ngo mbese muri Isirayeli nta mana ikizihari. Ibanga Kristo wakoresheje ngo utabara umunyasamariyakazi barige ukoresha udutabara udukure mu buraya butandukanye. Twasobanukiwe ko uburaya atari uguhuza igitsina n'ikindi atari ukwangaza amarangamutima kose. Twarangaje amarangamutima dushaka ubutunzi bwarasi duhora mu bishweka duhora mu bitoki duhora mu myumbati duhora mu mashu duhora mu mihwi duhora muri tuntu. Twarabuze n'umwanya wo kugusenga kubera kurondera imibereho. Twasobanukiwe ko ari uyitanga n'uyiduha. Uri Imana itarabanura ku butoni ngo Salomo yaragusanze aragushikanira nawe uramusanga ari mwijoro. Sanga ubwoko bwawe ubuganirira icyo bwokora. Sanga ubwoko bwawe ubukeze ko butari kukuryaryanya kimwe muri 10. Sanga ubwoko bwawe ubukeze ko buri guhurumbira ijambo ryawe. Uheze ubaremera ubuzima bushaje. Uri Imana ihindura ibihe. Garagaza ko twagusenze papa. Ijuru niriyagubu ninazwa isi ronka kavura kiciruca ibicumuro byayo. Kigicaniro tuje gucana kuri igenekerezo rya 2025 nyagora ku ngoma. Turazi ko mu mwanya ugomba uduha inkingi ya 2025 inkingi ni 40 zikaye 15 gusa kandi za 15 tuzigusaba mu bumuntu buzima harimo igitigiri 6. Nta mpamvu yo kutaduhezagira. Reka kuduhora ibyabyo abasogokuru. Reka kuduhora intege nke zacu. Warabyivugiye ko utazotubaza ibyo tutazi. Ibyo twakoze kubera ukutamenya. Ibyo twakoze kubera kudasobanukirwa ukuri kw'ijambo ryawe. Ingo twinjiyemo kandi zitari zacu kubera kutamenya kurishwa no kurishanya Kristo. Mukama ntubiduhore. Tugire neza utwubake nk'ubwoko bwawe. Igihe kiwa kikumenyekana gitandukanye n'igihe kiwa kivuka. Niyo mpamvu hari gapfindurwa kavuga avuka umusozi mugani bavuge ngo ni mwene runaka. Uyu munsi twigarurire tugire ubwoko bwawe duse na Yesu Kristo tube barumuna biwe. Yaravuze ngo ni mututurwa kubw'ijambo ryacu. Natwe turaje ngo twituturire kandi tugusabye isezerano. Maraso ya Kristo tweze adushire kw'ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Duhakanye kwama dutukwa ubupfubyi kubera kubaho nabi. Duhakanye kwama dutukwa ubupfakazi kubera guteterwa. Duhakanye kwama duturwa ibyaha twakoze. Duhakanye kwama duturwa ugusubira imbere wacu. Duhakanye kwama duturwa ugusazira iwacu. Duhakanye kwama dutuka ubugomba. Duhakanye kwama dutuka kugorana ngo turananije abandi kukatacho twihereje atacho twishoboje. Umupagani ntakagira agashinyaguro ku buzima bwacu. Ntakatwitambe ko umuvyimba Dawudi yigeze kubivuga ukora igitangaza umukura mu rudigiri. Dukure mu rudigiri rw'amarusho. Ngo babibabarira bazosarura batwenga niko Zaburi 84 ivuga. Tuje kubibira mu bwami bwawe. Tuje kubibira mu butware bwawe. Nawe ubwawe mukama wabibishije ijambo. Icyo wavuga cyaraba turagusabye icyo tugusabye kugishire mu ngiro. Wizera kumwe nanje umuhana umugisha kumwe nanje. Uwemera kumwe nanje umuhana umugisha kumwe nanje.
umugisha mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo yaducunguye akatubwira icyo turi. Ntidushaka ngo dukure kuri iyi si, ahubwo duha ubutware tugaragare nk'abambasaderi bawe. Turashaka kuduha ayandi mahirwe yo kuryoshya isi. Turashaka kuduha andi mahirwe yo guhamagara ubutware bwawe buvuye mu ijuru buze bukorere muri twebwe, kandi bigaragare ku isi twayishyize kwa mahoro. N'ayawe amahoro turabizi, ariko nuyashyira muri twebwe turaba umuco w'isi n'umunyu w'isi mu buryo budasanzwe. Tugutezeyo Yesu, ni wowe jambo turagufise. Mutima w'Imana, ni wowe uresha jambo ukamuhuza natwe. Ngwino uresha amatwi yacu, ngwino uresha amarangamutima yacu, ngwino uresha ubwonko bwacu, ngwino uresha ibiganza byacu, ngwino uresha uruhanga rwacu, ngwino uduhe buri kintu kimwe cyose dukeneye kugira ngo twuzure n'Imana, tuyibone muri buri buzima bwa buri munota, buri mwanya, buri saha, buri segonda. Isezerano tugyitegekanye ububasha, isezerano tugyitegekanye akanyamuneza, isezerano turirindiranye ubwenge n'ubwitonzi uko bitangwa nawe. Kaze Mana mutima mwiranda, kugira ngo ibyangiritse muri twebwe bikundike. Ngwino kugira ngo hari ukudatahura haje gutahura. Ngwino kugira ngo hari ubugome haje umutima wagutse kandi ukwigwamo abandi. Ngwino kugira ngo hari umubabaro haba umunezero. Ngwino kugira ngo hari ubugwayi haba amagara meza. Ngwino kugira ngo hari umukoshi, inyatsi n'imivumo haba umugisha n'ubwiza. Ngwino kugira ngo hari icyangiro haba igikundiro, ahari ubugomba haba urubyaro. Kaze turakwiteze, natwe dushishira igiseke twagemuriye Mukama, abone kuduha umugisha no mubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sinorongo ko ndabivuga, reka nkubwire Mukama, jewe ko ndagukunda cyane. Ego kaka ndagukunda cyane, jewe sinorongo ko ndabivuga. Kunda nkubwire Mukama, jewe ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ndagukunda cyane Mukama, ewa ore mbyeyi yanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ndagukunda cyane Mukama, allo ore Mana yanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Bakundwa Mukama, aho muri ku mpande zine z'isi, usangwa amahoro ya Yesu Kristo, inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Urukundo rw'Imana rudusage, ruduhaze ibyiza, ruturinde kubabara, ruduteture mu makuba y'ubwoko bwose, ndetse runaduhagarike ku munara w'ibyishimo. Niko Dawidi yavuze, buriya ni ijambo ridomina mu mazaburi yiwe. Yaba mu makuba yaba mu munezero, yaravuze ngo urudigiri nirukinkanga, ngo kuko Imana icinkorera kiba ciza, kuko ubwayo ibikeneye ine natwe. Uriya mugabo Dawudi mukwiye kumwigira ko ibintu byinshi cyane. None rero hobe amahoro ya Kristo aganze mu buzima bwacu, kandi isezerano rishasha Mukama tuzaniye rihobera amarangamutima yawe, rigutandukanye n'umubabaro, riguhuze n'umunezero mu buzima bwawe. Mutiniri tujye kwakira isezerano ry'ubutabazi, kubera ikiri twinjiza mu nkingi ya 25 ijya kuzana ubudahangarwa. Vuga ngo budasanzwe. Yes, budasanzwe. Ubundi Imana iyo tuvuga ngo ni ubutabazi bwacu, isezerano ry'ubutabazi,
hari jambo batigeze bavuga mwene Zaburi yarivuze ariko ugiye kubisogongera ukabirondeza uwo mutora kubera iki imvugo bugeze abanditsi ba Bibiliya zigenda zigaragaza uwo ari we uko yavuga ni nk'uko ijambo ry'Imana uburyo anitagigisha siko uwundi mukozi w'Imana cyane uwundi mwigisha w'ijambo ry'Imana bagigisha mugabo bose bari abakozi b'Imana gusaba hari abantu Imana yateguye imitima n'amarangamutima yabo ko ijambo ry'Imana uburyo rivuzwe riciye mu kanwa kandi itari ryo rizomufasha uganije n'iriciye mu kanwa k'umusaseredoti cyangwa umupasitori cyangwa uwundi muntu runaka. Gorero n'ubudahangarwa bw'Imana niyo mpamvu Imana yama yakira tribi yama yakira umugwi yama yakira igihugu yamakira avuga ati muri mwebwe nzobatoreramwe umuntu hari geraho ujya kujya baje bakavuga ati wari werasinzwe no kumva uku gutabara ari ubu aha ni umunyasamariya kazi yatswe gwakigwa bikanga yuko yakiraga kiza ariko Kristo nawe yarishigwa rimenetse yavuga ati umwana wanje sinzowutesha ubusa none rero isezerano ry'ubutabazi ari jambo ry'Imana riri muri Zaburi y'ijana na munani mengo umurongo wa 14 jana munani umurongo wa 14 niryo ngomba ko duhagurukiramo tuganire gatoya iravuga ngo turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza kuko niyizohonyanga abatugwanya bose mwibuka ko turi ku munsi wa mbere kandi uwo munsi wa mbere turiko mwumve neza ko ari umunsi uzosozegwamwo n'uku kwezi k'umunani byumvikana ko ushobora guhiga umuhigo ushingiye kuri iri jambo sibyo kuko Imana nishobora kugufasha kwivuna abakugwanya bose iyo tuvuga abakugwanya umva umenga ni makabo umuntu no buri ikirara cyose gifite imbaraga zacu Paulo yabwiye abanyefezi mu kabara cya 6 gose niyo mpamvu yababwiye ati ari ibigwanisho by'umukristo iki kirara rero kiza nk'uko twe tuvuga ijambo rigahinduka ikintu iyo rigeze ku gicaniro cyo mwijuru niko n'imbaraga z'imyuka mibi ziza zikisha mu bacu bapfuye ziza zikisha mu bacu babagome buryo ugendana n'umugome n'ubuzingano uri kuratara amagara yawe n'ubuzingano uri kuratara umushaha wawe n'ubuzingano uri kuratara ubuzima bwawe niyo mpamvu kwimatanya na maraya Paulo yavuze ngo nawe ucika maraya directement ariko byumvikana ko kwimatanya n'intungane nawe bishobora kuguhindura amateka ukabintungane directement ngo turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza bikora abandi nagabwira ko ari wowe na jewe ngo kuko Imana niyihonyanga batugwanya urukiza rwose gwamaruturuka ku Mana narukiza yaruturutse ku mwana w'umuntu uko ari kose uko angana kose uko ameze kose n'ubutunzi bwose afite nabagira ndabwire ko bidafite gahunda bifite agaciro k'umwanya muto cyane hari umuntu ariko yitagura ikintu runaka avuga ati cyamuza na runaka kanyemera nagira mbabwire ko President de la République ministre runaka umukuru w'ikintu runaka umutunzi runaka ashobora kukugarantisa ko azogukorera ikintu akabwira ati okay wowe rero nk'umupfuye segenda bije yose mu rubanza nzoyigukorera mugaba bafise iyindi mbaraga ishobora kumutuma atabikora iyi ubwa mbere arawe nuzi imyaka yiwe yukubaho hari gakugati genda bitegure mu myaka 5 kuba myaka 5 nazo bakirana uzokora iki hari gakugati genda bitegure mu ndwiza zo yakuwe mu kazi uzokora iki hari gakugenda bitegure ejo azo afise umutima muyumva atarukunda afise yabikubwiye afise urukundo uko umwana w'umuntu ahora mu mbaraga zo guhindagurika kandi ubwo n'ubutunzi Imana yamuhaye mutibaza ngo numuvumo never simisi yose wamara umuvumo so iya wizigiye Imana niyikorana n'ubukeneye kubufasha bwawe kazi kabinkingi ikabariyezo yanyu mgazi ugakorera mu kirere cyawe wagenewe gukorera uko ngo ibyatubamwo Imana yari bifise mu bitekerezo bya isitararema umva ngo isitararema nimisi itararema bisigura ko yabikoze ari abamarayika bonye nana metusara yarahari na Adamu na Eva isitarare ukanimba Bibiliya ivuga ngo Adamu kumusugira 6 abari Imana mubumba uwamusugira 6 nibanga ariko bavuga ngo kuwa mbere Imana yaremye umucyo kwa kabiri rema inyamaswa kwa gatatu rema iki kumbe Bibiliya irafise ibanga ivuga ngo bakumunsi umwe ungana n'imyaka 1000 kandi imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe ni kuvuga Imana ifise teori na teology yayo wawe nugomba kwivanga mu bitekerezo byayo ni wamere kuyoborwa n'umwuka w'Imana ngo ahora kubwira bizakunaniza sibyo bizokunaniza bishoboka ko Imana yaramye ikintu agaca nk'imyaka 1000 hari uwo muco n'ibyo bintu bitagira kuko ngo abanje kubituremera bibaho kandi
kandi ibyo ntibikenewe ko tunabyinjiramo, ahubwo igituma dukwiye kwinjira mu bubasha bw'Imana bukomoka mu ijambo ryayo nuko tuzi ko Kristo ari we jambo kandi cyanditswe agerekereje ibimenyetso n'ibitangaro. None rero turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza kuko niyo izohonyanga abatugwanya. Mwumve ko iyi ari ijambo ry'Imana tugiye kugendera indwi yose. Bisigura ko duhere umunsi wa mbere, uwundi munsi wa mbere uzo ufisi na ishingiye kuri iri jambo. Ndagera tuganire kuri isezerano ry'ubutabazi. Undi ni isezerano dusanga mu ijambo ry'Imana ari muri Iza 43. Havuga ngo Imana niyo nkinzo, Imana niyo mucunguzi w'Isirayeli. Kubera ko bavuga ngo Imana niyo nkinzo kuko ibitugwanya ni byinshi, hari bigaragara n'ibitagaragara. Iyo Imana itakubereye inkinzo, ngo Imana atariyo yubatse, kubera ko bavuga ngo Imana itariyo yubatse, utazobona intoki zayo iriko ifata itafari, utazobona intoki zayo zihitanye ishoka ngo rije guca igiti, utazobona intoki zayo ziriko ziragirana na mugabo witubatse wiyataraririye. Kandi kivugira ngo impame zawe ndazirarira kubw'ukuzura kwawe nanje. Umvinge n'Imana ivuga esi cyoma, Imana ikakubera umucunguzi, uri umunyisirayeli binyuze mu maraso ya Yesu Kristo. Paulo ariko aravuze ngo igihome cyadutandukanye cyarahavuye, ngo n'impuzu yari yakingiriye umukingo yarahavuye. Uro twese turabana b'Imana uko tuzaza na bitarahishurwa, burya biragaragara mu gihe duhabwa umugisha n'urukundo rw'Imana. Ngo ubu rero umukama we yakuremye Yakobo akakubumba Isirayeli, nguko kwavuze iri jambo bemuze ubutware rifise. Imana ngo yaremye Yakobo ibumba Isirayeli. Kurema Imana yaremye umuntu imuha amarangamutima, imuha n'amahitamo. Hari igihe kubwa ababyeyi batwibarutse twahisemo nabi kuko intambara ya Yakobo yahereye mu nda kwa nyina. Ariko Imana kubera umwanzuro wawe, mwibuke ko Yakobo yahinduriwe izina cika Isirayeli, igihugu c'Imana. Ahinduriwe izina cika Isirayeli kubw'umwanzuro wiwe n'ubutungane bwe n'ukwihangana kwiwe n'ukubabarira kwiwe n'ukutadevelop umujinya ugereranije n'ukubana amahoro n'abantu bose. Nibwo buzima yabayemo kwa inarume akaba na sebukwe Labani. Sibyo? Ngumva rero nukuvuga Imana mu gihe cyawe cy'umubaba cyagiye wisanga usamba n'utabishaka ukagira gahinda, cyagiye wisanga we, cyagiye wisanga mu makuba, cyagiye wisanga mu bisuzuguro, uri Yakobo itsoka. Ariko na uri Yakobo bugira n'umunyabyaha Imana yamuremye, kandi hari igihe umunyabyaha ushobora kumucira urubanza kandi Imana yikimubonamwo ubutunzi, ububasha n'ubudahangarwa. Rero Imana iraza ikagusanga muri iri zamu wahisemwo, ikagusanga muri uyu murimo, muri uku kuri kwa, muri uku kwitanga, muri uku gusenga imbere, gusenga uri kurasenga no gusenga imbere gusenga, muri uku kwihanganira imibabaro, muri uku kurekura, muri uku kumenya ko Imana igifite ikindi cyo gukora ku buzima bwawe. Yamara kugusanga ikakubumbabumba. Kandi ikintu nkundira Imana ishaka kubumbabumbisha amakuba ndabarahiye, ikakubumbabumbisha imibabaro ndakurahiye. Mugayo hitsi kwirikira guforoma mwishu uzobone kuwa kugutabara ari Imana. Numara kubyatura Imana ize gutabara. Chavangwa nitabivuze nabi. No, mbivugiye mwijwi ry'ubuhanuzi. Yagambakara ko umugabo witwa Nebukadinezari ntiyari umwana. Kandi Nebukadinezari ngo ataratera umunyisirayeli nacapfa n'Imana margaye ko ari umwami w'abanyamahanga. Imana yarabona aho yavukiye akaba nuko ameze, yavuga mu gihugu kiraguza ikibugu kibandwa, avuga ati we ko wiherewe n'ubwo bwami komereza aho nyene. Imana umutego ushingiye ku cyubahiro, imububasha bwo gutera muri Isirayeli kandi akanyaga Isirayeli gatwara n'ibikombe byo mu ngoro, gushikaho umuhanuzi yitwa Ezekiel bw'Imana ati mbwira ibanga ukoresheje aho umuntu atari umutambyi, atari umuhereza nkuko, atari umwene Levi, ataja kuri altari yawe umunyamahanga w'i Babylon akaza ukamera yuko aja kuri altari yawe ntawera. Imana yabwira ngo ceceka Ezekiel ngo buriya ngo ntibari bagisenga jewe ngo basenga tamuzi, abereka ati burya n'abahereza nkuko bari barayobye. Sibyo? Ezekiel araceceka agira intuntu, nukuvuga yari sigari imico ari imigenzo batagisenga Imana. Ariko Nebukadinezari uwundi munsi Imana ibona ubwibona afise, ibona ibyo yakorewe, ntiyibutse ko ari mu munyisirayeli, ko ari Imana yamutije amaboko, iramudiya imukura kuri table d'honneur, imutwara mu ishamba agatsika arabakone. Wigiye muvuga ngo mufise amavesi no gutakaza Imana, nugutakaza uburyohe bw'ubuzima, nugutakaza umwuka w'Imana, nugutakaza umuco, kuko nugomba kuba atamubabaro ufise, ugagomba kuba ibintu byose biri amata yera. Nagira mbabwira ikintu kimutso buri kuri yenda uriko wigeranya n'Imana. Emera ko Imana mu gihe cyawe c'imibabaro iri kumwe nawe. Sibyo? Iryo niryo sezerano ry'ubutabazi. None Imana izogutabara uhora mu bwerade rero. Niyo mpamvu wengene ubwayo hakuhava wigira kamatari, iraguhuza n'akantu kirabura ahubwo tuwiteka. Kuko
Nebukadinezari ngo amaze kumara imyaka 7 mu ishyamba bwa mbere yarabanje arihagaragara avuga ati kumbura Imana irandeka inyuma y'imyaka 7 aravuga ijambo ngo Uwiteka ngo ni wewe wica ukongera ugakiza ngo ni wewe utungisha ugakenesha ngo ni wewe wimika abamukimukurura abandi Imana yavuga ati cyo nicyo nashaka ko micubahiro canje cyangwa kasubira ku bwami bwawe kiratse Elvira yari yahungabanije akantu gatoyi ubwami bwe nta munyamahanga ari bwabutse kandi Elvira yari yimitswe niyo mpamvu inyuma y'uwacu yaza barutisheza ninde yo gutwara urugo kwawe ninde yo gutwara umunezero wawe ninde yo gutwara ibyishimo byawe indi yawe ubasha nande wewe nyene warekuye kunika Imana itubumba bombi kaduhindurira amatsina Imana irakubwira ngo ntutinye jewe naragucunguye Imana irakubwira ngo jewe naraguhamagaye kandi guhamagara mu izina ryawe ni wewe nyene uko wihamagara mu izina rya Dagoni iyo uja kuragutsa ngo ronke igikundiro iyo wisiga urusango ngo wembegwe iyo uremenanya iyo ugenda gusa muziko ari abantu muziko atahezanye zitamenyekanye ukavuga uti reka ndazambura noneho bayibone niyo bone ndabarahiye ibyo bintu nta mazina muri ko muri yita ni muri ko Uwiteka korane n'ubutunzi buri muri mwebwe kuko Imana ifite ikintu yayinyanyuye muri wowe gitandukanye n'icyo yayinyanyuye muri mugenza wawe ashobora kuba afite ubwenge kuko yizi kiniki nakiriye nawe ufite ubwenge ko ushoboye gukora ikintu nakiriye kandi atawaguforomye atawagitera mugenza washobora kuba afite intandaro y'igikundiro kwera ikicange kiriye ariko nawe ufite ikindi gikundiro kwera ikindi kintu gihishije nawe waciye ugomba kubaho nka mugenza wawe ano mwicira ubutabazi n'ubucunguzi mwawe mu izina rya Yesu Kristo umupfumu atashobora no kwambara ibirato akakwita izina muziko baragurira babisandi mazina aza kwabwira ngo muri ba Muhindo akaguha umuti ngo genda wisi ugasigara uhindanira abandi bagize mwemera Imana bajabutse ibiyaga bitukura nta mbaraga z'ubutwari nta mbaraga z'ubwami nta mbaraga z'amafaranga zo kujabutse ikiyaga gitukura nukuri kw'Imana konye ni ijambo ry'ubuhanuzi n'ubuhitsi basi jastonuri najago kuri gisuzuguro gikomatse ku murimo w'umwana w'umuntu usigicano kwaturira kwitegeka Imana yashinze nkavuga ati nshingiye kuri iki kintu wavuze ngo dukore tukugerageze ndagikoze nawe ndakugerageze ndawe kuri Imana itunganye ko niko bukire bwa Dawudi ko nibwo bukire bwa Dawudi subutunzi bwa Isaya sukwemeko n'abavyeyi biwe sukwitwarikwa n'abavyeyi biwe sukubahirizwa n'ubutegetsi bw'igihugu ciwe never 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 and never so ubutunzi bwa Isaya sukwitwararika kwa nase na nyina sukubahirizwa n'abakuru biwe suguhabwa agaciro n'umuryango w'amaraso sukugira ugwaruka gwiza byaruka suguhora kwishire ngo yigishwe ibirenge by'abandi sukuja muri kurudisware sukuja kwiga mu makungu sugushingirwa nawe na runaka sukubahirizwa n'intwaro z'igihugu cyo cy'amavukiro ndabaraye umwami Sawuli nawe yamuririmbira ibifukunyi bikamuvamo niwe yamwomo yamurimbikaye kwase yakishe wanyamahanga ariko ubutwari bwo mu mutima we Uwiteka nahisi yo mubira nagumye niteze kugira neza kwa nkiri kuri isi y'abazima hari abantu mwashatse inyuma y'urupfu niyo mpamvu mugikubititse uzoza ryari Yesu kangukumbuye umukumburiye ni muzi yarekwa Titus yarafise mu kwirimba igendiriro hari gihe yaramukumbuye ngo amuhuze niki na banke yiwe ikurutiramwe amafaranga ngo akoreshe hari gihe yaramukumbuye muzara ubuhanuzi bw'indirimbo ziwe mugana bamuziririmbira mu makuba no ko niko Imana yababazagurishije amajambo y'abahanuzi muriringa ari indirimbo za gospel abari umuhanuzi we yaziririmbye yishakira ubutunzi bugaragara kandi ku by'ukuri n'uburenganzira bwiwe nta nuko ari n'ubugome no nuke n'amagara
neza utuzoza ryari ko nkeneye kwambara neza utuzoza ryari ko hagaze ko nkenera kurongora cye kurongorwa utuzoza ryari ko nkeneye gukura diplome yanje mu marriage muri garde-robe yo ndirimo nkayishira habona yo niyo ntego yanje nawe ugacuhengera uri ku kigandara ugacuhengera wagishwe n'umugongo neza wagwaye kuzoza ryari Yesu kongo okay already wanukana igisubizo cyawe mu biri wawe agukene kwaza gukura kwamagana wabwira ati okay iyeze rero amutahe ni handi muce mu indoto zo mu bugendi bwanyu mukabura mwabugiranye kandi Bibiliya irabivuga ngo kubera ukutagira ubwenge kwawe kubera ukutadondeza ukuri kwitegeko ryanje n'isezerano ryanje nzokubazagurisha amajambo avuye mu kanwa k'abahanuzi Kristo murindushi akiri isezerano ry'ubutabazi Imana ihomora ibishashara byose byamaze kwiyarika mu marangamutima yawe amigdala yawe yuzuye ndagowe ndapfuye ndamenge bambona gute bamvuga gute wivuga gute se wivuga gute ko Imana ikubwira ngo nujabuka amazi nzoba ndi kumwe nawe ndabigusomera ngo ni wajabuka amazi nzoba ndi kumwe nawe kujabuka amazi murazi icarico nani uguti uraraho nabarara wangiye guhakana ibibiri kuko n'amazi nibigaragazo kandi bigushobora gushora mu rupfu muri kwiyagara ko ngo am Catholic woman I am Catholic man kage wacu niba bitubuza who are you urinde iryo jambo nurisanga mu ijuru nzorekera mambaza Imana nusanga mu ijuru ngo nari umukatolika mugagusa Imana izokubaza ati mbesa nuko wari wari inkingi wayikoresheje mugawe nta burenganzira uzofise bwo kuvuga ngo urumva kubera ko nari umukatolika ubu abwenga ufite katolika gutwaye iki penekoti gutwaye iki egamira urutare gamira inkingi honyora mu nzira niwe nzira niwe kuri niwe buzima na ubona Imana atamuciyeko ngubu ni jambo ngubu ni bubasha ngubu ni butabazi ngubu ni rumaranimba Mari mugisha ko mbikubwi igumugisha ko byumvise ukabigira ubuzima muri kurondera rikirariki Imana ihari nk'ubuzima unujabuka amazi niki iyo yarose ubugomba koga iyo yarose ubugomba kwizimya inyota iyo yarose ubugomba guteka ariko amazi yakuzaniye uruhome rugutandukanya n'amasezerano wasezerani ukiri mu bitekerezo byo witeka ndavuga ngo isi itarare ibisiza n'imisozi bitaratangura kuremwa Imana yari gufise mu bitekerezo byayo arakanova Mariya we mu bite buke Bikira n'icyo koko ko muba muraba Mariya bako buri bizo ndirimba ariko umwana w'umuntu muzosome neza imigani ya Salomo 30 Salomo bwiwagiye mu nda yabetse abavuye mu kabuto mu maraso ya kabuto ka Dawudi Imana yarabivuze kandi banje kwica mukuru wa Salomo wabivuze migani 30 ngo ikineza neza ikinezero cy'Imana nukwibera mu mwana w'umuntu ubundi yari kugwiza basa no mu gihe Bikira Mariya mugabo mu mwana w'umuntu Imana iragomba kwashira ihema ryayo Imana iragomba ko tuba bakasya Imana iragomba ko tubiminyinya hinguwe Imana iragomba ko tumera nk'inzahabu zo kwipfuzwa Imana iracheka ko ubutunzi sikane buba muri wowe na je cyo tutarabihabwa turacago ngo muri arisari y'ubutunzi bw'Imana kuburyo umwami n'ingabo ziwe n'igihugu ciwe barasusumiye bagera ku rwego babona ko kugira ngo bamare kabiri bazerinze umugore ashura kubaga umwana yibyariye akaje inama na mugenzi watize inyama tuzozerekerana uko tuzi ko amaga kiri muri twebwe tuzobyara abandi mugafatanya na ya migani ipfuye ngo akumena womene ngo akumeneka womena ikamabwira kantu kamwe nta nuko warukwiye kwatura n'iryo jambo nta soni
imigani ipfuye. Bibiliya iravuga ngo umugani w'ubwenge ngo niryo soko ry'ubutunzi. None mufise imigani ipfuye, mumweranda rirenga 10 injira 8 ni we wenyene. Mumweranda ni Imana gusa. None Imana nimbikorera muri jewe ni gute nanje itongira mweranda? No. No. Ngo nuca mu mazi, niwajabuka amazi nzoba ndi kumwe nawe. Fata umwanzuro wo kurenga ibibi. Niwaca mu nzuzi nizizogutwara, ni imitego watega. Biragoye kuvana n'indaya mwaragendanye mwararyamanye mwarasangiye. Biragoye kuvana n'imborego. Biragoye gutandukana n'incoreke. Burahimu yatswe kumena ibanga, ariko byanga ko yumvira Sara ngo ave kwa Hagayi. Mugabo kubera gufukama kwa Sara, Imana irasanga Burahimu iramukura mu gikiriza ca Hagayi. Burahimagira gahinda, Imana ntiyamushigikira. Burya ni imitego ushobora kuyivamwo kubwo urukundo rw'Imana rudutubiriza muri twebwe n'ububasha bwayo. Ngo niwaca mu muriro ntuzoshe, reka upimwe, reka usuzumwe, reka ugezwe, ntaco uzoba. Wimbeya ntizizoguturira. Niki kizatuma imbeya zitaguturira? Ndakurahiye Bamishayari nta kindi cyabarokoye mu itanura ry'umuriro ryari ryacanywe n'umwami Nebukadinezari muri Babiloni. Kimwe hari kirere cyo kutiyandarika no kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babiloni. Nukuvuga kujana n'ibyishimo mugabo bidashingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ikindi harimo kwamamaza ko hako bacumura ku mukama, ko bakwemera imibiri yabo ikabambwa igaturikagirana, mugabo bakezwa ubugingo bwabo bukamaho. Numenya ko we umwuka uri udasanzwe zawuhiriye. Unirarira riki umubiri ryarabamyoye, ryarabatandukanije n'ububasha bw'Uwiteka. Imana yavuga ngo ngako ndi umukama Imana yawe, ndumweranda w'Isirayeli umukiza wawe. Misiri nayitanze kw'incungu yawe, nanga kushi na seba mu kibanza cyawe, kubera kuri nta gaciro mu maso yanje, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. Ico gituma ndagucunguza abantu ngatanga ibihugu mu kibanza cy'ubuzima bwawe. Reka mbibwirira kandi gato ingare kansozere sindababatsa gurisha amajambo, reka umwuka w'Imana akorematsa. Hari ijambo riri muri Zaburi ya Kagayagaye, mengani Zaburi ya 54 gatoya. Nifuza ko ritsimbataza iri sezerano. Ni jambo ritangaje gose. Igihe uzobona uri mu gaheza k'ubuzima, ntuheranwe n'umubabaro. Ntugafate icyaha ngo ucongere kucagurimo. Hari umugani ngomba kugucira, kuko mwene Sirake yaravuze ngo, hari ijambo mwene Sirake yavuze ngo rishobora kubafasha. Ibone cambere, migabane cambere umurongo wa 25. Ngo imigani y'ubumenyi iri mu matungo y'ubwitonzi, ariko kubaha Imana kurahisha umucumutsi. Muri izo ntege nke zawe, muri byo bisuzuguro byawe, aho nyene utari batura ku madeni ukibunda budahongera ubesha, rwanira no kubaha Imana ndabigusabye. Ubona ubutabazi bwayo, ubona umugani gushizemwo w'ubwenge. Mutima w'Imana nakumurikira ukawumva igisuzuguro, ikimwaro, ugukeanirwa, ukumaramara, ugukogwa n'isoni ubikorwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuhinga yavuze ngo ndatabaza Imana rudasumbwa ngo kugira ngo ishobore kuntunganiriza byose. Ngo
ngo nayiri mu ijuru ndayisaba kugira ngo ishobore kundungikira urukiza ngo mana ngo muri aya makuba yanje ngo nzamuye ninazwa ryawe aho uri mu ijuru yagusanga nuko hari gihe ubona ko Imana itakiri muri wowe mugiri mu ijuru kuko ubundi Imana ikorera muri twebwe nani mpamvu yo gusenga Imana iri mu ijuru igihe kirere twamaze kucakira kikabi cyacu Imana tuyisenga nkiri muri twebwe mugaba ni wumva wagitakaje ibwira utaho uri mu ijuru kuko irivugira muri Hosea 5:15 ngo kubera ibyaha byabo ngo nzigarura ngo nisubirire wanje mu ijuru ngo amakuba yabo namara kubatera ngo bazoheza bangarukira ko nanje ndabibuke nk'umuremyi wabo ana majambo tanguri kigabane asozera kigabane cya 5 cy'ubuhanuzi bwa Hosea canke Hosea bivanye na Bibiliya isoma sibyo bikaje byinjiza mu kigabane cya 6 aho ubuhanuzi buvuga ngo ni muze twisubirako ngo ni maka ngo umunsi wa mbere Imana yaratutabaguye biremera ngo wa kabiri twisubiye kira tugaruka ngo wa gatatu ni olinga te ngo ni nimwe ni press ngo takivuye katani cyonge Imana yaza kudutabara kubera iki n'umuhanuzi yamaze gusobanukirwa impuhwe z'Imana Imana ntitubazagurisha amakuba ngo iduhonye ngo tugende burundu nta nuko ishaka kuzogwa uzokwicwa n'amakuba cyangwa uzogwa mu makuba ahubwo irashaka ko ubutungane bwawe buza muri wowe kugira ngo byabiye bibi byawe uvyibagizwe n'umunezero hawe n'Imana inyuma yawe makuba kubigerako umviriza umwanditsi wa Zaburi ya 57 ingene yavuze ku murongo w'indwi ngo bari bateze umutega honje ngo nari nsigaye ngenda metamye ngo bari bingicoba imbere yanje ngo ariko nibo bakiguyemo kubera iki ibi bintu uru ruzitira rukuweho n'ijambo rimwe avuze ngo nuni nazwe Mana hejuru mu ijuru murumva ko yamaze kubona ko Imana yatandukanye nayo ngo kandi ubu ni nahazwa bwawe nibusasagare ku isi yose nagira mbabwira ko mu mashemwe Imana irabwagira mwini nahazwa Imana irazikarema ikintu gishaci byangiritse bigakundika ubu n'ubundi buryo bwiza bwo gusenga Imana ikakumva n'ingoga ni Imana ifasha rutubenge butsibetite uburyo bwiza bwo gusenga Imana ikakumva n'ingoga ubundi buryo bwiza bwo gusenga Imana ikakumva n'ingoga umutego ahonje murumva mina tishari cyarico ubundi abasirikare ngabo z'igihugu zishaka kubyumva ko dusombe mina rayitega zikuzana n'inzira kugira ngo mugereko akavuga ati nagera kuri izi metero zinizi acawe kandi atega mini huye n'ibiro byawe abazi ko atanga biri munsi y'ibiro 50 bisigura ko hejuru y'ibiro 200 ushobora gupasura icyo kintu Imana yigeze kugira umunyisraeli ntiyabimenya musakera turavuga ngo ni mupfurufu nk'uko abandi bapfa ngo Imana ibimore kuko Imana yari yatetse umutego isi ngo yasame bamire ina wundi munisi rasamika mubi neza ngo nana amazi yadibukiyemwo isirasa miraki migaga koraida tani miryango y'abaranyeruka ngo abantu bagakoma induru n'ukugane isirikirasama naho banyerukiramo kandi terifungana barenga undi yo ni minatisha kimikani yo kenge mugirobutse ubongo abimbyicaba mu busima bwa urabatse mukubugu amagaye wase ni hello shushu mimi haniona ibyo bintu mwige ko kuri kubukuri ubuzima bukaba ubuzima ngo ariko nibo bakiguyemo kubera umutima wo guhayagiza Imana ngo uyu munsi umutima wanje uraremye mu Mana ngo uyu munsi umutima wanje uraremye ndabivuze ngo nzoririmba nongera ncuraranga namba witeguriye kuririmba ririmba Petero yigaze gukangura Kristo ari mu bwato ngo yiryamiye hari abakristo mwakire Ukaristiya hari abakristo mwiraze muzuza amasakaramentu yose na buryarya mufise nimusamara nimwe bani muraguza ariko mwararetse Kristo arasinzira urupfu rurazura gwakira indoto mbi zirazura miragura menga byose n'ubuyimenga byose ni potage Bunweri yo misururu yamako buwite kunyumve gose uyandenganye Kristo yayikoreye Getsemane bwira Imana uti nibikangure wowe ninazwe cyanje Petero yavuze ngo Kristo ni kuba kusinziri
baciye ubwenge barabwiye Yonasi ati Yonasi wakagabo usinzire natwe turiko turata imizigo yacu mu muruzi tutabona gutabako kwacu nibiki. Yonasi ati nterera muruzi ndi Imana ya Isirayeli ndi Umuheburayo yisobanukiwe. Ni nazo ryaje ni mucu ubwenge mukure muhamagara igikundira cyanyu mwarakigenewe muhamagara ubwenge bw'Imana ubutware bw'Imana ubushobozi bw'Imana mukoresha ibiganza bicyorowe n'amaraso ya Kristo muvugisha umunwa ugizene uyobowe na mutima w'Imana nataba kwivora y'amajambo yawe uzogera imbere y'uwo guhaye invitation vuge anukirwe n'icyo uvuze kandi uvuze ikintu cy'ubwenge. Nimwikangure kembe ninanga maze nkangura umutwenzi nanje ndaje gukangura umutwenzi kubera ko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nzoshigushimagiza mu bihugu umuhanyi ngo nzogucurangira mu makongo handi bicemera kiragahengwe nandi byangiritse hamaze kuba ubutandukanye hakaba bunini bw'ibigeragezo ni imisozi Imana niyo nyanishoye kubwira umusozi ati wigirike imbere ya Zerubabeli musabye wanje yasenze nawe warasenze ongera uja kwibwirira imisozi urumva jewe nyene inge bintu by'umuhanuzi ni wowe wamusizeho usige umuvumo uri kurikorera ku buzima bwawe urinde wowe uza kuvuga uruti Imana yakoze Bese ko wamutungera utoki kwera amateka yiwe ubona urukumukumu rujahe ruja kwitegeko ry'Imana ruraba hejuru bihinyanyure ndabura urabishe hasi utowamaze gupfunga ingoma abari kuri kamera none ugize ngukuka binyanyuka singoma iki cyakoze Paulo yarahinduriwe umunyura w'ubuzima ngo mugihe cya Stefano mugusosobe gutawukiko by'abatumwa gatandatu 8 mu bisozere neza ngavuze yari afandi ico gihe baramutera amabuye ngo Stefano arapfuka mavuga ati mbonye ijuru mbonye umwagazi w'Imana yuguruye ese Mana wo makutorangitsa neza araza ngo para baramubaza ati none duhoje bo bari bazi ngo agire yakane Kristo nawe kumbaje uvuga ati dawo babare kuko batazi ico bakora araza Paulo ngo duhoje Paulo avane ngo nda ico gihe niyongeye kugira ubutware bw'abayuda umwete mugira mu guhama Imana niwo mwete Imana igiye kuzana mu guhanurira isi iby'ubwami bw'Imana asoni tongera kuzamura ko zisono umwami wanje ubuntu bwawe nagahebuza gushika no mu ijuru ukuri kwawe nako kugashika no mu bicu none nazwe Mana ko kuri hejuru mu ijuru kandi ubuni nazwe bwawe bugasasagara isi yose reka ngeze ngaho Niwakiri isezerano ry'ubutabazi Imana igutabare mu makuba y'ubwoko bwose ubu n'ubundi buryo bwiza bwo gusenga ukishukwa vuba bwango ubu n'ubundi buryo bwiza bwo gusenga ugahindurirwa iminyuro y'ubuzima none Imana yonyine amahoro iduha umugisha twese itwumve yumve kwisezerano ryakiriye kandi yumve kwiyindwi tugiye kujana nayo kugira ngo dushobore gutsinda ingamba zose zari zigambiriye gutsindagira amaranga mutima yacu tukaburira amahoro aho twayagenewe tukaburira ibyishimo aho twabigenewe tukaburira ubutungane aho twabugenewe tukaburira ubwenge aho twabugenewe tukaburira kuramba no kuranirwa aho twabigenewe ntusubire kwiganyira ntusubire kwinihira urasumba rimwe muri ayo mashugo ubona berewe uho rero Imana iciye gukorera nta niconze gusuhabwa uwo mugisha uhabwe ibyo byishimo uhabwe uwo munezero uhabwe ako gahimbara witekanye guhora ku ngoma soko ry'ubutabazi bwacu mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo niho twiyereje ibyaha bwacu bwose niho twitandukanirije n'imivumo imikoshi amakasi niho twitandukanirije n'ubugome bwose bwese mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho twihurije n'ubutabazi bukomoka mu ijuru turagukengurukiye kuri iyi funguro y'umwuka iyi funguro y'ubudahangarwa duherewe muri Zaburi hagati ya 6 na 9 usabye umugisha n'umugwiza amahoro muri uyu mukristo duhuriye muri rizamu n'ubundi azorizamo hanyuma bivanye n'igihe azokumviririjwe mukama ongera duha akaryo keza ko gutabarwa n'ingoga na wundi muntu n'umwe ari gutabara umunyasamariya kazi usibye Kristo yarashoboye kurinda uburohe yarashoboye no kumena sasenuke kuko mu gisagara cyasigaye ntihari ngombwa ngo haje agiye gukiza umunyasamariya kazi ariko biri ngombwa ko bishatse ngo dutabara kuko nta kindi kintu na kimwe
kwemera kwacu, umva kwizera kwacu, umwanzuro twifatiye kugendana nawe, kutakuryaryanya, kutakugunga, uduhera umugisha utawukotse, tubanze urukundo, tubanze impuhwe, tukireberana nk'uko bishaka, tubera umucunguzi, tubera umutabazi, uturinde kuba imbundeke n'imburakimazi, uduhe kuba intwari ku rugamba rw'ubuzima bwacu, urugamba rw'ubuzima bw'imiryango yacu, amadini dusengeramo ndetse n'igihugu cyacu cy'amavukiro, kandi atsinda turi umuco w'isi n'umunyu w'isi. Urakoze ku bindi byinshi bwinshi ugiye kudukora muri indwi dutanguye, urakoze ku burwayi ugiye kudukiza, urakoze ku marangamutima yacu ugiye kubohora, urakoze ku gikundiro ugiye kuturonsa, urakoze ku mugisha n'umugwiza ugiye kuduha, urakoze ku byiza n'ibyishimo ugiye kuturonsa, urakoze ku cangira ugiye kudutandukanya nacyo ukatuzana igikundiro gikomoka kuri wewe. Amen. Ndagukunda cyane rwose, ndagukunda